la modimo le sa etse diphoso. Modimo o beile molaetsa wa ona hoseng mona. Numere kgaolo ya 12 ho tloha ka temana ya pele ho emisa ya 16. The scripture reading this morning from Numbers chapter 12 from verse 1 to 16. Numere testamente ya kgale kgaolo ya 12 ho tloha ka temana ya pele ho emisa ya 16. Numbers chapter 12 from verse 1 to verse 16. Sesotho sa ditaba Thero tsa Meriama le Aarone a Thero Meriama o otloa ka lepera. Meriama le Aarone ba se ba Moshe bakeng sa mosadi wa Moshe e waneng a monyetse bane o ne a nyetse mosadi wa Moshe ba re a ruri Jehova o buile ka Moshe fela na feka ha o buile ka rona na Jehova a utlwa ho ha ile Moshe e ne le monna ya Mosa o fetisa mofofe le ho lefatshe ya lefatshe ha Jehova a re ho Moshe le Aarone le Meriama lona ba bararo tloha le tenteng ya pokano ba tloha ba bararo ba ya Jehova theoha tupalong ya leru a ema monyako wa tente ya pokano a bitsa Aarone le Meriama me bona ba babedi ba tswa a re mamelang mantswe a ka hantle profeta ha le teng hara rona na Jehova ke iponsha ho yena ka pono ke bua le yena ka toro empa ha o jwalo le motlanka wa ka Moshe o tshepehile tlunyaka kaofela bua le yena ka molomo o bapileng le molomo ka ho iponahatsa e seng ka mokgwa wa ho lotha o boha sefatlhego sa Jehova ha o le jwalo ho ile kang ha le sakala tshaba ho bua hampe ka mohlanka wa ka Moshe kgalefo ya Jehova ya batukela le a tloha leru la tloha tenteng le hang Meriama ya eba molepera a ba mosuana jwalo ka lehlo Aarone ha retele ha Meriama a mmona ho ba ke molepera ya ba Aarone o re ho Moshe o ho mongaka ke a o ratela o se ke wa beha hodima rona sebe seo re se entseng ka boatla seo re setilweng ka sona Che a se ke a ba jwalo ka lesea le hlahileng le kgathetse leo nama ya lona neng e nngwe e se e bodile ha le tswa popelong ya mmalona ya ba Moshe o eletsa ho Jehova re o ho modimo ke a o rapela mo fodise fela Jehova re ho Moshe ho ja ntatae a mo tshwetse ka mathe sefahlehong se ka beng se mo loketse na ha se mo dula matsatsi a supileng tlasa dihlong na a ke a kwallwe ka matsatsi a supileng ka ntle ho diahelo ka mora moo o tla amohelwa teng ya ba Meriama o kwallwa ka ntle ho diahelo matsatsi a supileng mme setjhaba ha se a ka sa tloha Meriama a eso ho buele teng ka mora tseo setjhaba sa tloha
a tserothe sa tla emisa lefelle la parati. Lena ke lentswe la Modimo hlana lefatshe le tsela. Oh, Daddy, Sesotho samalaitsa wa kajeno. And the Lord heard this. Jehovah amutwa ho. Pelong ya bophelo. History ya letsatsi le letsatsi. Ka hara bophelo ba rona re fuwa setshwantsho sa dikamano dipakeng tsa taolo ya semoya le boikokobetso ba nnete. Moshe e ne e le monna ya mosa ho fetisa motho pele ofe ya lefatsheng. E ne e le monna banna ba neng ba ena le taolo ya semoya e fetisang lefatsheng. Ana ke matla a semoya a kgannelang le ho etsa re ipone re tla ka hara kereke ka mehla ho matlafatswa ka hara meya hore re be le taolo dinthong tsa semoya e seng tsa lefatshe. Bangodi le bafarisi ba ne ba ena le matla ka lebaka la ditulo le maemo a bona. Ho ba le matla ka lebaka la moya o ka ho wena, le ho ba le matla ka lebaka la maemo le ditulo tseo di fileng tsa lefatshe ke dintho tse pedi tse fapaneng. Ha bangodi le bafarisi ba iphumana ba ena le matla le ditulo, Jesu Kriste ka lehlakoreng le leng o iphumana a ena le matla a semoya ha batho ba ne ba utlwa le ho mamela Jesu ha bua. E ba ne ba lemoha matla a semoya ka yena. Bafarisi ba ne ba ruta ho tswa testamenteng ya kgale, empa e re ha ba bua utlwe ho sena letho le tswang ka molomo ka bathotse. Ena ke phapang e ho utlwa le ho ba rera ba kajeno. Ba e reng ha ba bua ho ba le maemo ho feta moya wa Modimo o ka hara motho. Hore re fihlele batho ho tswa difaleng tseo re rerang ho tsona, re hloka matla a moya, e seng matla a ditulo le maemo. Kereke ya kajeno e hloka matla ana semoya ho e lokolla bofumeng ba semoya ho feta matla a ditulo le maemo.
a sitileng ba lokolla ufumeng bana ba ba lekana jalo ka Moshe re hloka ho ikokobetsa hore Modimo o re tlatse ka mosa le moya hobane ha e le Moshe e ne le monna ya Musa mona mo re badileng teng re kopana le Aarone le Meriama ba batlang seo Moshe a nang le sona ha o qala o ba le moya wa ho honohela ho fumana seo motho ya o phahametseng a nang le sona iba o fetoha o ba le moya wa bona wa bo Aarone le bo Meriama ha o batla seo ya laolang ke moya nang le sona o tla lokela ho tlohella seo o ntseng o se etsa mme o etse seo yena a se etsang bophelong se ka batla ho ba seo sa tlo kgona ho etsa se batlwang ke seo o kenang sona. Qualify first for what you want to enter into. Maka semoya ha fumana ka meharo empa fumana ka mosadi boikokobetso semoya bo mmele botate se hloka boinehelo ha re inehela ka mosa ho Modimo e ba Modimo o tla re tshepela meya ya batho ba ana ke maka a semoya ha o moshaneng a tsamaya ka ona hai Moshe ena yo ena ngene monna ya Musa le harelwa le ho setwa haliki o itshireletsa haliki wetsa Aarone le Meriama ba itse seo yena ba tlang ba se etse empa ba itse se batlwang ke Modimo seo re se utlwang ho tswa melomong ya bobedi bona Aarone le Meriama ke badumedi ba tsenkollanang le ho rantana ba henahenanang le lebitso la Moshe ba lebala tlolo ya Modimo e beilweng ho yena temaneng ya bobedi re fumana mantswe ana a ka bonahalang ka nyatseha ruri Jehova o buile fela ka Moshe ba hleka ha bua le ka nna Jehova a utlwa ho ke ha o qeta ho utlwa mantswe a temana ena mo tla utlwa boima ba ona ke ha o qeta ho utlwa mantswe a temana ena mo o tla fumana a o phepetsa mothong ya ka hare ho wena Jehova a utlwa ho sena ke se etsahalang ha o bua ka lebitso la motho ka mora menyako e kwetsweng Jehova utlwa seo ha o thabise Modimo utlwa re bua ka lebitso la motho ka mora mokokotlo wa motho ha batho ba bua ka lebitso la hao ka mora menyako e kwetsweng ithute ho se itwanela empa dumella Modimo give God space to defend you ha o fa Modimo sebaka ho sireletsa se ka iphumana o sitisa taba ena ya hore Modimo a banele ka ho batla ho kenya letsoho le wena ha o phiella o itwanela ka ho romela molaetsa wa Modimo hore tlohella ke tla itshireletsa empa haeba ka mosa o ikokobetsa o ikobela Modimo ho sireletsa eba Modimo o tla fela o sireletsa kgahlanong le ba ruta ka lebitso la hao ruta Moshe ya rapellang ba buang ha ba rapelle Modimo hore ba sotle le ho ba otla ha hloke hore Modimo o ba kgodise hore o lokile ho ba feta ha Meriama a utlwa ka
Pray for your enemy, not for his cares or her cares, but for the healing. There are two culprits in this story. Meriama le Aarone. Empa masijikisi only once. Beware when you start calling the name of that person, you are the initiator. Moshe hasebedisi matla situlo sa hae ho lwana ntwena ya ho bua hampe ba ho sebedisa matla semoya ho rapella ho fola ha sera sa hae eba ke motho yo modimo o mo tshepelang matla moya ho feta matla ka lebaka la maemo. Mosaona wa Moshe testamenteng ya kgale ke mosa o re bona mo Jesu testamenteng e ntjha. Kana go boima Jesu o ne a ka sebedisa matla a lefatshe a mema mabotho a manyolo e butlakolwaneng, empa Jesu o sebedisa matla a lentswe la Modimo mo lwaneng. Ha Josefa a iphumana a file matla le ditulo lefatsheng la baditjhaba, o sebedisa matla fepa batho ba kileng ba leka mona mophame e be nna le lona. Modimo ka re tshepela matla a semoya a sella lerato la Jesu ha bua ka taba ena ya matla bophelong ba rona e fapeding ya Luka kgaolo ya 9:11 o re hobane e mong le e mong ya ikgodisang o tla kgokobetswa, mme e mong le e mong ya ikgokobetsang o tla hodiswa. Apostolo Paulos ho Petros wa pele kgaolo ya bohlano temana ya botshelela o re ka baka leng le ke le ikgokobetse ka tlasa letsoho le matla la Modimo o tla le phahamisa ka nako e tshwanelang. Wa bona ha o le ka hara diqhumana o bona ha o qala ho bua ka lebitso la motho, batho ba tsebang matla a lepera la Modimo o bone ba sheba fatshe ba sheba mane ho sena ya tletsa o tsebe ba tseba matla a lepera la Modimo. Tswela pele bua ka lebitso lena o le kgakgathe seo se lebalang hore the name on which God's hand is sitting ke hotspot ya Modimo, and if you tamper with it then you tamper with God. Hangata potso eo re tshwanelang ho ipotsa yona haholo ka nako eo re leng ka hare lekgotla le batho ba bang, maikutlo a phahama ha nama e nka bola na re ikokobetse e le hore ha nako e dumela Modimo tlo re phamise kapa e be makoko a rona le do you know who I am etsa hore re fumane re iphamisa le pele Modimo ka re phamisa. Tshwenyang ka taba ena ya ho ikokobetsa ke hore nako e tla dumela neng hore re phamiswe. Impatient ke yona e jang o kona mamelo ya hona le nako eo re batla hore ntho e etsahale ka nako yona e mo re le balang ka lentswe lena la ha nako e dumela
Hona le maemo bombele bontate. A bona re tshwanela go tseba gore Modimo o ka sebedisa maemo a ka bosula gore kokobetsa le ha nako e dumelele wa re phatlasa. Tieho ya Modimo to answer to your prayers today. Tseba gore ka nako eo wena o lebeletseng ka yona Modimo ke wa araba. Tseba gore seo se molemo wa hao hobane ho na le seo Modimo le ka mo hlobisa sona. Ha ba bua ka wena le motho ba meka lebitso la hao, ba nahana ke bona fela ba le ba Jehova utlwa. Ke maemo ana a ho sengwa lebitso ao e le monyetla wa hore o kokobetswe le ho feta ka hara ona. Ha tsietsi tse tliswang ke batho di o aparela, o na le kgetho, o ka kgetha Modimo le ho tshepa kapa o ka kgetha ho tshepa. Empa dumella nako ho bolella le ho laola. Le teng e be nako ya Modimo e seng ya motho. Nako e tla o ruta hore o ne o nepile ka motho. Empa tsela eo o itshwereng ka yona e tla fetoha bopaki ba hore ha re soka o ba le nako ya hao. Le ha ba ka bua ka wena, se ka iphumana o balla ho hlola kgang ka nako tsohle. Never possess a spirit of becoming a winner at all times. Hona le nako tse tlamehang o dumelle to be defeated so that God can win. Se ka batla ho iphumana o dula e le wena ya nepile always right. Se ka batla ho dula lentswele la hao la ho qetela. Ke ka lebaka la boikgantsho ba rona re iphumana re wela molekong mona wa ho batla ho itshireletsa ha lefatshe le thakgisa ka bophelo le mabitso a rona. Ho ena le ho fa Modimo sebaka re batla ho ipanela dintwa tsena tsa semoya le haeba ba ka nahana hore ke bona fela ba utlwang le ho tseba tseo ba di buang ka lebitso la hao le ha ba kunta ka lona moo ba le bang lentswe la Modimo le re ke re wena o seng mona. Jehova a utlwa ho seriti sa hao le lebitso la hao se ka tshepela motho di sireletsa. Mosebetsi wa motho hopola hore ke o senya lebitso la. It is in his job description to mess up with your name. Mosebetsi wa Modimo ke ho lwanela ha lebitso la hao le seng. Bolsiki o lo le teng ha ba bua ka nna o laetsa a se mosebetsi wa bolsiki to defend you. Ke mosebetsi wa Modimo. Le wena mosebetsi wa hao ke o tshepela Modimo o phetha mosebetsi wa hao. Mo Aarone, mo ba Meriama ba kopaneng ka lebitso la hao. Jehova wa o le haeba ba nahana hore wena ha o tsebe seo ba se buang ka lebitso la hao, Modimo ona wa utlwa mme o tseba ona hore o tla arabela neng jwang. O se bona se ka hlola o itshenyetsa nako ka ho rwala dieta hore o batla ho lo bontsha hore ba ne ntse ba re ka letso la hao. Le pele moshaka ba hana ho ilo bolella Modimo bohloko ba pele ya hae ka seo Aarone le Meriama ba se entseng. Ke ha Modimo o se o mo re ba le teng Moshe o fetoha mohlala wa tsela eo Modimo a arabelang ditshebo ka yona bophelong. Ho ena le ho tshwenyeha ka ditshebo tsa Aarone le Meriama. Moshe o tshwenyeha ka potlo eo o e beileng hodima Meriama.
Mahlaba sebile ka wena. Ke na smile. O tlile go tlhobaletse le ngwana ne ka thusa ka. Mahlaba o gagathile nka dieta tsena tse o hlolang di senya o rwale ya wena. O re ke utlwile ka kotsi ya koloi e o hlahetseng. Ke utlwile ka medical bill tse phaellang ka o thusa jwang. A se mosebetsi wa hao to go and pay by pay. But mosebetsi wa hao ke ho lo tlamela. Motho e mong a ka re ba ne ba tloela ba etsa dintho tse. Because you know the one in the upper room is in charge. Within Jehovah, our God. Not here that the Lord's already loved. More than the most people of the Father. Working example. What's the right to do for one of the Some people are more to you would have had to really so the Leonardo Gabriel, this one I can be fixed by court orders and protection orders and whatnot orders. Emmanuel. Jehovah, our God. Moshe, hai sheki ka arabela ba go sibahai empa seo a setsa. Rapella Paul. Ya barapella ka si e. Ke batho ba ba ka. Ba o bile ka mpe. Ba o theotseng seriti. Ba o tsong ba ka ba arabela ka tshi. Ke ha ka e kutise bohloko bo fetelletse. Ka baka la ho batla arabela bo Aarone le bo Meriama. Haba bua haba kuta ka lebitso la hao ka mora nyako e kutse ba o etsa celebrity when God will hear your name every day ba o rapella interne Jehovah our God mo di tsena tsa rona le sa fete le haba ntse ba o bua hampe Jehovah e tshupwa how can men of Iswa le ho boloka sepipelo ya hao ka lebaka la batho ba o thusa motho le o senya lebitso la hao ke wa ba le monyetla o bea boemo wa fumana sebaka pelong ya hao sebediswa ke modimo ho rapella moholo ya batho ba bangata haeba o buswa ke moya wa bo Aarone le bo Meriama mabitso a batho ha tlohe molomong wa hao le o se bona ho na le o qetile kae na WhatsApp le o se bona ho na le o phone wa qeta ka bitso la hao ka ka bona bosiu le motshehare o ba tshwarele le motho o tshwarele ha ona ntho e kokobetsang motho jwalo ka tshwarele ha batho ba babedi ba le ka hara dikgutla bophelong e ba ya hlolang ke ya re qetelo ke bo ba tshwarele a le wrong as well. Apostle Paul si wa pili di khaole ya bobedi temana ba gore e fele le pelo e bile Jesu e o le ha ane a ema ka sebopeo sa modimo sa ka ka le ka o bane wa o tswa ha iketsa ya ka jolo ka modimo mora ne a ila le kelo yo ya o ema sefeo that can le a re ne impa kgetha ho ka boemo ba motho ya ba motho jalo ka nna fa khedi a luka khala le shine le tswelene e pa ka tsa karolo e nngwe ya boikokobetso mo ba motho ke setshwantsho sena Jesu a re mo keteng se ka ipatala setulo se ka pele bane go tla so when they remove you from the VIP zone ba o isa ka mora tula ka mora tla o landa give you a VIP seat. Ena sentse la yo le fatse se tsa kae. Fatse le tla pala ke salere.
le mahlao ba tla sutha ho ya fatshe o le hlonono ba futsa lehile moyeng hobane mmuso wa Modimo wa bona empa lefatshe le phelela maemo le ditulo hobane ho lona boikokobetso bo bonahala e le moya wa bowafi stupidity when you have ho kereke e buswang ke moya e seng lefatshe le ditulo tsa lona e ba e fellwa ke matla empa ha kereke e buswa ke Modimo ya matlafala lefatshe le Modimo tswileng ka hara lona e buswa ke ditakatso tsa ho ipusa e seng e buswa iphamisa le ho sedumelle Modimo ho ba phamisa ka nako e kelang e sebedisa tsa lefatshe hlalosa seo katleho e leng sona e leng boduwa na medicine ka dikatela motho ya ikobela Modimo the one who become humble before the Lord kgatello ya maikutlo a ho kgotsofatsa lefatshe ho feta ho kgotsofatsa Modimo e a tloha motho ya ikobeletsa Modimo o dula a kgotsofetse always content ka maemo a bane bane ha ba le maemo a lefatshe le ditulo tsa empa o lwanela ho tudiso moyeng lufu a matla moyeng aphameng motho ya ikobeletsa Modimo hoba le tshepo Modimo e seng motho wa lefatshe ya tsona motho ya ikobeletsa Modimo o bula pelo hore ha o kena ka hara yona motho ya ikobeletsa Modimo o dumella ho phamiswa ha nako ya Modimo e seng ya lefatshe mohlomong la ke ka sitwa ho utlwisisa hore bathakgisi ba lebitso la hao ha o sentse o fihlela kae ke ka tseba hore ke nako e kae ba o mamelletse mo Aarone le mo Meriama ba bophelong ba hao ba kgakgathana le lebitso la hao mo ba nahana hore ha o motho ya utlwa empa le ho tsebise seo ba ne ba se setseng ke hore Jehova a utlwa motho ya ratang puo haholo Jehova a utlwa ho it's a continuous. It's not past tense. It's not future tense. Come on, someone about it. What about it? I know enough. To go bed, it's not where Modimo. The high bagara, how one in a young dog. Young must sing it into the heart. Come on, I'm more bloody. The Kabaka low, Pole Lanka, Boba Hatana into the heart. Lebitso la hao le fetohile sesomo melomong ya ba rutang ka wena o tutjwa le ho tutjwa ke batho ba o ne o sa tsebe le hore ba o tsebella kae o se o bile o inehetse o itshireletsa o ferekantswe ke batho ba ka mora bophelo ba hao le ha ba sa o tsebe le ha o sa tsebe na o tsekisang molaetsa wa tshebeletso ya kajeno o re bo wena Meriama le Aarone Jehova au Tante adalah karena kali bakal berenang Yesus. Kali bukan tante. Kali selahau rele musitse kajena. Rele hai ba hona le tsero puste mohloko ka lebaka la tseo batho ba di buang ka. Modimo ya utlwang Modimo ya mamelang. Modimo ya re lwanelang le ha nako e dumetse. O tla re lwanela tsela. Hai ba ho teng se kgona motho ya sa dudisehang ka lebaka la tse builweng ka lebitso la hae
ba tsamayang teng, tsamaya ka dihlooho ka lebaka la dintho tseo batho ba di buileng ka yona. Jehova a utlwa. Ebe lentswe le a tla tswa ka lona hoseng mona, ho tseba hore wena Modimo ya utlwang le a tlohelle tsohle matsohong a hao. Tla sebetsa nako ya hao. Seo a lokelang ho se etsa ke hore feela a rapelle bao e leng manaba bophelong ba hae ba mo ileng. Hore Modimo bohloko bo e ka bang ba ho bona, Modimo o tlo fetohe phodiso. Ke ena kereke ya hao. Hosane ho na le motho ya neng a sulafalletswe hore a lebe mosebetsing ka mora hore a kwalela bohlale le hore ba mo iqile lebitso la hae. Bana ba rona they are suicidal these days. Ka lebaka la tse ngolwang ka mabitso a bona di-Facebook le di-social media tsa lefatsheng. Seo mona re ho bona Jehova tlohella tsohle. Be still. It's not called interdicts, it's not called protections. It's already fumana, already ordered about to one stop. In buckets are there, we feel like today. A bare full stop. Ralebo Kakatu. Ralebo Hantate, how time Matapata, Kala Bekina. Kamarana kuena ya kwa Jesu Kristo ageno hele mutimo. Nikatibel pre emele moya hala le letso moya. Sana la fatsa mo kutho e molemo. Yo e bileng karolo ya tshebeletso ka Jesu. Ba le ditsebe mata la ka Jesu Kristo. Ah.